çeksin zorlu. Köpürgün nakçeli kalı, köpürgün kuandırat uysalı, görgün artık öz gönülden başkaça, kara kulcam alay kumamı baştalar. Yakın jakşıları, soranbay karmışaklar koca geldi dey jakşıları. Kıymığın kırgız elden süymöçügü, şengişmek esiradır lakbaralı. Ak kosoğu, kara duman, çakan taş, askalara asman direp şankaya, ata saltını tutup başkara, kara kulcam alay kudan baştalar. Cilvar acıdı, ankıttırgın güldürdün, cilgasında şıldıragan bulaklargı, yıldızlardı sunsan olun jetçüdü, sınbakın aytalgasın süröttü. Ördüm biri, ırıspaydı kapkan el, ırıskısı dolu başı dantana, karagattı kalmanaşı kaşkası, kara kulcam kögaktından baştalar. Hoş eksiz bizdirin içege, alay bu bacırayıp tozu alar, ırdı sokup şanka bulup gergimizde, kögaktın ayınları vursunar, alay bu tanrı şayrapalarda kömül vurmuşlar. Salam aytın baştayın sözdün başın, hangi kuzam babalardın kalgan saltın, başı yiyip talim kılan men sizlerge, assalamu aleyküm dep ayırayın. Assalamu aleyküm, amandık, kadırman elim amamdı, amandık aytıp jalpığa, salamım aytsam jamamdı, jalpığa aytam salamdı, ağayın tuğan amamdı. Kızıl dil köprü ırdaken, kıyındık sınaksındayken, ak dilden salam aytamız, atağında şarkın sindaken. Biz darışın sattığımız gayrıcı, salamlaşmay söz sandığımız açmaylıcı. Ayın algaç salamdaşıp andan ki, ki uçuğun tanışıdan başlaylıcı. Aklı toğlu cerdegen, ağın bekminin terdegen, altına çıkan adamdı, aklı yiyip kel degen. Akkat baksan aktoğlu, amandaşayın elmeni. Todoko koydu soy degen, katkanın cayıp toy degen. Yüzüne türkü caraşsın, 100 gram alıp koy degen. Ömürler şatlığı olsun dep, ötkörgön gülkü toy menen, tört dülük malın keylegen, tör caylı bizde keng degen. Tamaşa menen gün geçip, tamaşa sözdü vermegen, uyutkan ayıran kaymağın, uçraşayın el menen. Ömür babay sanatlardın mekeni, örüş alıp tümön bösünü sevi, sultan olup kelgen eldi kuatkan, sunalı dep durabızdır geseni. Yızırlardı maksat menen çeçeli, biyce yurtlar büyüme şandu geteli. Bizden ayıl alay kuğunun başında, ırmayrandın tümön bösün itegi. Ünsüz caşo supsaktığın aytalı, talattardı yıl aldına tartalı. Uşul gündü ırmayrandı vatalı, kelgen eldin çerin жазıp kaytalı. Kanan ese ırgeseni sunalı, karı yaştın ırday turgan uağı. Ayıl ökmet koldap tursa, önördü, anda bugün ırdak kana turalı. Bizde özünden Özkön cer kıvartımday kerim sonu, jaralgan ortasında iki toğunun, çoğ oydu uşul cergin suğusun tadı, iş kaçsa tileklerin maksat oydu. Beribin marjandan matlayalar, bu cerdi caman görüp kayda varam. Uşul cer, uşul toğulur eken bolup, borundan zırgap özsün dilley varam. Cerimdiğin susu taza taşlar aldın, faydasın küreversin kırgız kalkın. Uşunday jaratılış buyruk bizge, yaşaylı şair apa alga kalkın.
başlarım. Haskelek doğru bizde. Haskelek bizden toğlunarım. Körtüğü yer toluk yatat bizden yerde tüvenbek caza versek bunun barın. Özgürlüğün ayından çıkan ulumuz, yerdeşimiz Savetbek Cumayev ağabızın sözüne yazılgan kögartım atın çıkarmasını istedim. Kögartım sen benimsin ağatım var.
sal. Sıra. Ay ilatma. Sal. Sırağanın gel. Ay uşu kelimler ay. Aytkanım bergile de. Alo? Ay Akgül, qandaysın жақсы? Бесоқтар жақшымы? Жақсы жүресіңбі? Ay Akgül, ой çalındın pensiyası көтерілеттір бі? Ay, болады да. Қаласасың, болады. Alo? Akgül? Ошол демек пенсия көбейгенде айтып қой, а? Көбейді де айтып қой. Biz oturağımız жақсы, бала чақала жақсы, чаман отырасыңдар. Ау, жезден бе? Қара жезің жүрек түсірді. Көзіңе чөп салып тұрады, бүтті. О, башыңда не ажырашы үйресің бұлчы. Ой, бұл айласыз болып бүтті. Елден шымы білмедім. Айлам кетіп, бүтті. Alo, Akgül? Tatlı, yer atlat bak. Aslan ayakta жүресің 2 saatten beri ya. Niye seni kötü atıp çat büttü? Kararını bilmeysin de. Yenge şeklinde kılıp büttü. Seni asıl Seni aldı. Құдай Allah'ım, ben bu ayda жүрем, oy. Geçen günü deputatlar malgan alıp salağız degenine süre yarım görüp kalmasın dep Ünkür'e jettirip geldim Құдай Allah'ım. Oldu Құдай ay. Ünkür'e 2 saat жүресің ya. Ertene gelmezsin be. Oy Құдай Allah'ım, buna kuğrağan bütmenen 2 saat жүрmeyene kança saat жүрmegele. Senin uşuntu vuruşarını bilip durup kutumun ağrıganına karabay aksamdap çırkap geldim Құдай Allah'ım. Bizde dese aksandadım. Falan bundaydı değilsin. Oy ben seninle acılaşamaydım. Şu çağırma ben seni küttüm. Elimden küt alayım. Elinden sen hoş ol. Sen acıraşan degeli 50 yıl oldu Құдай Allah'ım. Anam göre sen gitkice men geteyim Құдай Allah'ım. Erkek kişi bir söyleyip. Ay. Erkek kişi bir söylese niye dağı bir söyleyeyim? Gitti acıraşan. Get Құдай Allah'ım get sen geterim de gel iliciledim. Anam göre men geteyim Құдай Allah'ım. Sen otur Құдай Allah'ım. Ay ayak orasın. Karılarım asıldı. Çukur. Sen olmadı ki. Çok olmadı. Sen yumurtlatıp büyüttün aynen. Uşumu büyüttün, uşumu. Karı bıktım. Ben kanday bir büyüttürüm. Geldiler. Yumurtlatıp büyüttü aynasız. Ama Cayna, nesin jasın? Ne sohbet yaşıyor? Ay bayağı çolongun yine. Ayakta cüret. İyi sağa gitti. Oldu aynasız, aynasız. Turupkanı berip koyuyor. Ay sen ayakta жүресің, қарағаныңды білбей, дәулейін болып қалсам, не olur? Дарыңды жемесің уақыт сатыменен. Тез кел. Yine Құдай асыл. Geldim Құдай Allah'ım. Ой, уақыт сатымен дарыңды жемейсің бе? Айланып кетейін. Sen өліп қалсам, маған күйе керек. Aylanay Құдай. Sen geç degeneden gitip kalmadın Құдай Allah'ım. Gitmese git. Olasın da. Doğdun uç dese uçarsın da. Ben Құдай Allah'ım kulak meyemin tınçacağım. Darından. Uақыт сатымен жемесің, өліп қалсın деп çalı жоқ та. Құдай Allah'ım. Құдай Allah'ım versen vermeysin bu küçük koyuş. Gel dese olmasın. Ne?
Ağzım çarpılsın da. Doktorlar yazıp bergen bari ağlayandan bir kere. Seni ölsün demeyle turam. Sen bana gereksin, unuttun mu? Oh bu da yalvardı. Alo? O yemek kim kız? Akıyor. Ananı harap koy çaylan. Aşağıdan düşmüyor olup kalasın. Harap koyar. Hayır. Kaldırıp el içinde kirejata kaydılıp bir geydi şırıldandı unutsan kırgızımdın kırıngösü tartılıp anday bolsa eldi gırdan ugalı aranlarda bol bostinten karşılık eldi gır jaljalın atkarı çulgul zada tiktey var. Açılandan akpare. Ketken saltı var. Eşit toydu kim bir bilmey daytınlar. Kuşo toyda çurkap gelse jaş ballar. Alakan çap yazlap o jarpınlar. Uşulumdu kada saltı unutpa. Uçurunda kötörület barkınlar. Tuşo gesi kada salt boyunca kırıkçı kada salttan görsetler. Туғандар алдайсыңар, илгертен қалған сал, ата-бабадардан қалған салт бұл. Біз бала үшін жаралғанбыз. Балабыз бізден ұрпағымыз, тірегіміз, жөлігіміз, бізден тұқымыларға ұлаттарымыз. Ошон үчүн мынакей сиздерге бүгүн Тушоқ жолдон бир элес көрсөтүп коелу. Оттарыңыздардан чыгарыңыздар эмнеден? Келгиле балдар чыктырайын кетейин. Кеттин. Kaçın beklerim? Kaçın beklerim? Keskilerden gidenler, keskiler, silekler, akıllı,
честүү, намустуу, силердей аябай күчтүү, чоңдаган спортсмен балдардан болдуна жаным биз. Тай. Бақытын тілсіменен ерекет айым, барыдан жақшылырым қағылайым. Айдан айға бақытпен гүліп қойычу, көргініде құсалықтан арылайым. Алды бақытпенен алам менің келешегім. Aldı baqытпен. Hazır birinci gelgen bada ben çıktılardan gideyim. Birinci gelgen badanın baygısı %50 İkinci gelgen bada $100.000. Gelecek mi sonunda? Üçüncü gelgen bana 70 son. Dördüncü gelgen bana 50 son. Gene. Beşinci, altıncı gelgen bana 40 sondan geliverdiler. Allah'ımız ballar deyip ömür boyu yaşıyoruz ballar için. Var olumuzlar eneler. Baldarlara tundurup daima жақшылықтарыңыз жүреріңіздер. Балдарым, жана түскен бала өмірің ұзын болсын, өрішің жайық болсын, ересегің кең болсын, елің жұртыңа қырғыз еліне қызмет қылған бақтылуу балдардан бол. Салдырабандай ел үшін жақсы қызмет қылған ақылесті, намыздуу жігіттерден болсын. Ассалаумағалейкум, Аллахтың саламы, мейірімі, махаббаты, берекесі болсын. Ар бир күнүңүздөрдө Аллахтың өзүнүн жакшылыктары менен берекелүү кылып, жамандыктардан сактасын. Окуган намазыңыздар бүгүн жумадар экен. Кылган дуаңарыңыздардын баары кабыл болсун деп туугандарым. Рыспайдын ырларын, Жеңишбектин чектен комуз кылдарын, Аманбаев, Токтобаев, Тасмаев ачкан тура обондордун сырларын. Азыр биздин апаларыбыздай туккула, жакшырларга жапык кол чаап жыргагын. Рыспай Абдыкадыр, Ботогөз, аткаруучу Арпабашова. Ой, Ботогөз болса сени сагынам, жылысам деп жүрөктүгү жанында. Башыры бол сөзүңдү таттырбай, бачымасы өтөкектин жанында. Bacıması ötüketin canında. Kaldım yalnız ılıtınıp özümce, kavak çıkıp göçedildi gözün içe. Karavadım akçarıma kılıçayı, kalbim altın aldancının sözün için. Kalbim altın aldancının sözün için. Körgün sayın korosundan üyündü, Küsün uğan kıl karalaş ünündü. Canıtır
сүрүндү. Kızıl gülde kız biylese puangın, Akkı kalpakcan jigit koş dep surangın. Apalarım il aldında biylesin, kana apalar kal çubukтай buralgın. Kel ilanda biyelörün körölü, жаш куракта керегенде уяңдың. Мына минтип аткаруучу аялдар тобу. Bizden özümüzdün kulunubuz, Togarp Mektebi'nin direktoru Alıkol Aytmerek ulu akınımыздың ырынан bir sağ болып koyayım. Ruhsat etsin. Жаш kızlar өз денесин сатпас экен, жашырып ар ким менен жатпас экен. Бал пайган эне болуп бала төрөп, кыргыздын улуулугун сатпас экен. Kırgız kız kızga etek giymez eken, kүйöөгө башка улутта тийбес экен, кулупта спирит бийим бийлебестен, тойлордо кыргыз бийим бийлес экен. Kırgızdan kırgız balдар төлөс экен, ак бештеп ак бешикке бөлөс экен. Саныбыз миллион эмес миллиард болуп, кыргыздар Кытайдардай көбөйсө экен. Жарандар жаман жолго кетпес экен, алкогол түбүнө жетпес экен. Жүрөккө иман толуп намаз окуп, ар бир жан Аллах жолун беттес экен. Эч кимге жаман бет жукпас экен, жетимдеп эч бир бала утпас экен. Жаш бала балдар үйү көчөдө эмес, жанында ата-энени утпас экен. Элибиз жаман турмуш көрбөс экен, энеден баланы айрып болбос экен. Энелер таштап кетип аборт кылып, күнөөсүз наристелер өлбөс экен. Башкалар бизди карап күлбөс экен.
жылып гүлдесе екен. Қор болбой көп тарихтуу инетини кыргыздар кыргыз тилде сүйлөсө экен. Еринбей өзүбүздүн тилибизди киргиз дебей кыргыз тилде сүйлөсө экен. Өзүбүздүн агабыз Тултегиндин сөзүнөн жазылган Таш башат жайылуусунда күн күмүш куш кырдан чыга калганда күтүүсүздөн үркүп кеткен белеме апай беттен атып түшүп жылкылар айыл тарап хай омчу жебеге бени көрүп каңтарылган айгырат азын айтоо асиретин айтып шар адамдардай чың тоюнуп сапарга аттанган тур кол чанаштар баштыктар кетти керим чөп чабыкка мукурга айран кымыз дубай салам артынып чаңкай көктүн чала жери барсымал чуркайт түтүн асман карай Өзіміздің жерлесіміз Бөгат айнының құлыны Ақын Майрамбек Османовқа тағандық. Бөгаттым, салыштырсам башқа жерден қалышқан, көркөмі көз ұялып өз айның кеңдік қаным самған жерін Бөгаттым су башынан орын алған. Шарқырап аққан сусу тұңғық бұлақ, Асқалы арқар киік ешкі улап, өз айым, өз мекенім, туылған жерім, Бөгаттым, сенің ешкім ұмытылмас. Жайлоңын жашыл шебері гүл артыған, жанында туса улар сайрап тамшыған, ушындай айым бар деп ким сұқтанбайды, Бөгаттым, туылған жерім. Жанданар. Алайкүн, айланып барам сарынсам, алайку жерін көргілі, артайым таттат өзіңі, арчалы билік төрлері. Алайку десем жүрегім, башқача соғыт білемін, барған сайын естетет, балалық кезде іздемін. Жұлдызың жанып, асманда, құштарын сайрау ақтаңда, өсе беріп кетейін екенім, теңемейін башқа жақтарға. Тамаша менен кеч кирип, тамаша менен таң атсын. Таарынбай айырым сөздөргө талашкандар жарашсын. Тамаша күлкү бар жерде келгендер кантип тарашсын. Саанчы жеңе тамашалуу аткаруучулар Эралиева, Маматалиева. Erkelek kırgen kımızın cenge Çüyüp bir jürüm kımızın cenge Çelege yakın baralı cenge Taştıkçındamın baralı cenge Çelege yakın baralı cenge Taştıkçındamın baralı cenge Çelege cenge Sancı cenge, taştıklarım balı cenge, sancı cenge, oy sancı cenge, taştıklarım balı cenge, cenge. Çeçilip çırmın göynüğün kaynım, çeğimden gönderdi görmedin kaynım. Arıtılıp moydum arıtından alıp, kılıcımda çörü bülbülün kaynım. Kılıcımda çörü, şamda çörü bülbülün kaynım. Penjenge, hanımların penjenge, aşıklar narbat penjenge, aklı taşıyor penjenge, aşıklar narbat penjenge, akbetim taşıyor penjenge. Sancı denge, sana birge
ой, самшы жеңе, жаштықтың наны аталы жеңе. Өзіңді жашы көрерің қайдер, өзгеше сүйет жүрегім қайдер. Ағам бір көрсөлтіріп бізді артымнан қалмай жөнедің қайдер. Артымнан секен, байқатпай секен жөнегім қайдер. Артымнан секен, байқатпай секен жөнегім қайдер. Oltaysa. Ağaçta sürbedüzene, sürbedüzene, aşıktı botu nurbattın zene, akbetin tostu nürbeyin zene, aşıktı botu nurbattın zene, akbetin tostu nürbeyin zene. Samçı zene, samçı zene, samçı baralı zene, samçı zene, samçı zene, samçı baralı zene. Öttürmey sana kalayın kaydır, başka çarga tağalı kaydır. Onlara koşup geldim gitti, tesirle gele baralı kaydır. Tesirle gele batıra gele baralı kaydır. Tesirle gele batıra gele baralı kaydır. Sancı dene, sarmaşa baralı dene. Sancı dene, affettim olsun. Dene. Kayda barsan kulağındı çuğuçlar, estrada pulpurat. Yaraşıklı can köylü şın deyip, yaşlar biyle tıvırçılap pulpunar. Gelecekte neyesi bolor urpaklar, pomuz çor fiyattı, toy boğla pulpula. Estradalı Nurmatova. Canımdan ötsün cılmayıp, cılparayım kedi uçayıp. İşteki sırdın ay talıvay, çürüsün ay çekin dayıp. İşteki sırdın ay talıvay, çürüsün ay çekin dayıp. Özüngdü жақшы көрөгүм, өзгөчөсү жүрөгүм. Өт болуп өмүр өтсө да, сүттөн сендик телегим. Өт болуп өмүр өтсө да, сүттөн сендик, сүттөн сага тилегим. Seni samatab, jıl ötkü sayın jıl ketip, yaştığım ötüp baratab. Jıl ötkü sayın jıl ketip, yaştığım ötüp, yaştığım ketip baratab. Jıl ötkü sayın jıl ketip, yaştığım ötüp, yaştığım ketip baratab. Komuzcu, ırçı, piyakçı, kolun örçü, kurakçı, elimizge körsötüp, kuru getirmey uaktı. Körүүчүлөр кубансın, ырга түрүп кулаптı. Çoğu ırdap ыр менен сахнадан шөлүп, ыр кесени улансın,
жақсы жооп күтөлү. Шакен Кадыров Алайкул. Жалпы аялдар тобу. Ergesenin tüvenmösün saparı, ıntımaqtın dağının gana tatalı, köpsüylüvey toktatoylarımdı, görgücüler bersin bağını vatanı.
eski saptığı buzbay biz dağı apalarga sunan ırkese sizge sunuldu, uruksak dedim duruldu, aklı gelmek kezek var, burunlu cebimdi. Алдыңғы сөз кезен Қарабажар районының Маданият бөлімінің басшысы Сулайманова Бақытбек Өресбайына жаңа ошондой эле Қарабажар районунун аялдар кеңешинин төрайымы Мырзаева эжени жана ошондой эле Алай Кайыл өкмөтүнүн главный бухгалтери Караев Алмекени Шарипова көрсөтүлдү. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү өлкөсү майрамынын катышуучулары, кызмандуулугуңуздар менен мына биз Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктары турмушка ашууда жерде жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын жобосу бекитилип жерде өлкөсү майрамы уюштуруп жатат. Шайра балалар арасында өлкөсү майрамынын катышуучулары Алайков таң аттуу шайрапалардын өлкөсү майрамын көрдүк. Эмне демекчибиз? Жакшы деңгээлде уюштурууга алыптыр. Анча-мынча кемчиликтерин, биздин маданият кызматкерлеринин кемчилиги, ушунча көңүл бөлүп келгениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Кичине болсо дагы көңүлүңүздөрдү көтөрүп, мынагы чөптү таштап, өзүңүздөрдүн билгиңиздерди коюп, мына биздин шайрапалардын ыр майрамына катышып отурасыздар. Ар дайым сиздерге аманчылык болсун, жүзүңүздөрдөн жылмайып кетпесин, көңүлүңүздөрдө ар дайым ыр майрамы жаңырып турсун. Аман болуңуздар, саламатта болуңуздар. Сиздер дагы мындан дагы даярдансаңыздар, биздин бир эле айылда эмес, районго, областка, республикага дээрлик ушунчалык талантыбыздар бар экен. Биздин даярдоо жагы аябай минустуктар кетти. Ал маданият кызматкерлеринин кемчилдиги ушунчалык даярдап, кичине болсун сахнага чыкканыңыздарга рахмат. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу бүгүнкү ыр майрамынын катышуучулары, жогорудагы белгилегендей ошо президенттин жарлыгын ишке ашыруу боюнча, анан айыл арасындагы таланттарды издеп, таланттарды табуу боюнча ошол шайрапалардын ыргесеси уюштурулду эле. Мына эми жарымынан өтүп калды окшойт. Ар жерде ар кандай ошол жердеги маданият кызматкерлери кандай даярдаса ошондой болуп атат. Бирок мен өзүм Алайкулдун кызы болгондуктан мен башкача концертти эңсеп келдим эле. Себеби Алайкулдар четинен эле ырдай, четинен комуз чертет дегендей. Ылдый жакта мындай бир отурушта ыркесе берсе, ойлонуп атынан ырдашат да, анан биздикилер ойлонбой эле шарп кетчү эле. Негедир ошол деңгээлге кичине жетпей калыптырбыз. Мүмкүн азыркы сиздерде аябай сезим болгон чогууруна байланыштуу болсо керек деп ойлойм. Анан мына кара отурсам, баягы эле айымдар, каерде болсо айымдар активдүү да. Мындан кийин эми маданият бөлүмү мырзалардын ыркесесин уюштуруш керек болуп атат. Чындыгында айымдар биз бардыгына жетише алабыз. Мен аябай сыймыктанам ошо райондук аялдар кеңешинин атынан ушу келген ыркесени даярдаган силерге чоң рахмат. Аракет кылдыңыздар. Чөп сезени болуп кичине болбой калыптыр. Анан кийин мына келгендер көп эле жерге барып катышып атабыз. Мындай активдүү көрүүчүлөр жогораак болчу эле да. Рахмат силерге, баарыңар келипсиңер. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Балдарды көрүп, чоңойтуп, эрезеге жеткирип, орду-ордуна жайгаштыргандан кийин
Biz үйde эле калбашыбыз керек. Себеби кичине болсо дагы өзүбүздүн көңүлүбүздү көтөрүп, өзүбүздүн бир мезгилде жаш кезибизде ачылбай калган таланттарыбызды көрсөтүшүбүз керек да. Анан өзүңүздөр деле телевизордон канчалаган фестивалдар болуп атат, көрүп атпайсыздарбы? Ошолордун баардыгы эле өзү эле айымдар өздөрү эле формаларын деле өздөрү тиктирип, өздөрү эле жол кире эмесин төлөп эле кыдырып жер көрүп жүрөт. Силерге да ийгилик каалайм. Алайкы таңы эмесине сиздер дагы активдүү болуңуздар. Үндөрүңүздөр аябай жакшы экен, көбүрөөк ырдаңыздар. Бар бололу, айымдар дайыма активдүү бололу. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын күбөлөрү, коноктору. Бүгүн мына бизде өзгөчө шамдуу майрам күн деп белгилеп чогуу отурабыз. Эми бул жерден айта кетели, биздин Алай Пайылдык аймагынын айыл өкмөт башчыбы себептүү бир мамилеме келбей калды. Ошого байланыштуу ошо өкмөттүн атынан жана өзүмдүн атынан ошол бүгүнкү иш-чаранын күбөлөрү, иш-чаранын күнөөкөрлөрү, ошо алайкы таңы аялдарды сиздерге бул жашоодо ар дайым жакшылыктар коштоп, ушу улуу элибиздин наркын, салттын улап маданиятибизге дуу туруп берип ушундай бир жакшы кезде тартууладыңыздар. Ар дайым ошо аткан таңдай жүзүңүздөр жарык болуп, ошо үйдүн төрдүн эле көркү болбостон ошо сахнанын дагы көркү болуп, ушундай жакшы нерселерди алып кете бериңиздер. Сиздерге ошо жашооңуздарда ар дайым ошо жакшылык нерселер коштолсун. Ар дайым ошо үйдө балдарга тарбия берип, ошо элге ушундай маданий жактан ошо бөлөк болушуңуздарга тилектешпиз. Аман болуңуздар. Анан эми жалпы биздин мына ушу көрүүчүлөргө, апаларга сиздерге дагы ушундай көңүл бөлүп келип, убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн сиздерге дагы чоң рахмат. Аман болуңуздар. Бүгүнкү майрамыңыздар майрамда улансын. Анан биздин азыр ошо Алай Пайылдык аймагынын атайын грамоталарыбыз бар эле, ошону эжелерге тапшырып койсок. Кыргыз элинин улуттук наркын, өнөр кенчин, маданий жана руханий байлыгын жайылтууга зор салымын кошуп, ыркесе кароосуна жигердүү катышкандыгы үчүн Көк Арт айылындагы Алайкуу таңы шайыр апалар тобунун мүчөсү Эралиева Жумакан Алайкуу айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Ушундай эле мазмундагы грамота менен Маматалиева Азизбү сыйланат. Ушундай эле мазмундагы грамота менен Көк Арт айылындагы Алайкуу таңы шайыр апаларынын тобунун мүчөсү Арпабашева Батмабү сыйланат. Жогорудагыдай эле мазмундагы грамота менен Көк Арт айылындагы Алайкуу таңы шайыр апалар тобунун жетекчиси Бердалиева Зурабү сыйланат. Ушундай эле мазмундагы ардак грамота менен Көк Арт айылындагы Алайкуу таңы шайыр апалар тобунун мүчөсү Нурматова Үпө сыйланат. Жогорудагыдай эле ардак грамота менен Көк Арт айылындагы Алайкуу таңы шайыр апалар тобунун мүчөсү Тиртеева Гүлзада сыйланат. Ушундай эле мазмундагы ардак грамота менен Көк Арт айылындагы Алайкуу таңы шайыр апалар тобунун мүчөсү Чакырова Кальмира сыйланат. Көк Арт айылындагы Алайкуу таңы шайыр апалар тобунун мүчөсү Каримова Гүлзат сыйланат.
сіздерге игілік шығармашылығыңыздар күнде өркес берсін, алға сыйларыңыздар көп болсын.